Ikaze rero wowe udasiba kugira uruhare mu nkuru za M24 TV za buri munsi tuba twabateguriye. Izo turimo turabategura rero mwese, reka mbaye ikaze nanabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogirwa na gahunda za M24 TV. Hanyuma rero uyu munsi twaba tugiye kwerekeza mu karere ka Rubavu, aho rero umukozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha arirwo RIB yagonzwe rero n'ikamyo acitse feri, hanyuma aza guhita yitaba Imana. Uyu mukozi wa RIB amazina ye nayahe, akaba rero aribyo nagutegura ngiye kukugezaho muri iyi nkuru. Ibingibi byabereye hehe? Aho ngaho rero akaba ari mu karere ka Rubavu, aho rero tugiye kugenda turebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye ku bijyanye n'iyi modoka yakoze impanuka, hanyuma rero iza kuba yahitana uyu mukozi wa RIB. Reka tuvuge ngo rero Imana mwakire mubaye mbere na mbere. Rero mbere yuko tugira byinshi tugarukaho bigiye bitandukanye ku bijyanye rero n'umukozi wa RIB, reka rero mwese nongere mbaye ikaze kubwira ko gukurikirana inkuru zacu ku buryo bwiza kandi bwizewe nuko uba wakoze kuri subscribe. Ikindi kandi rero nyuma yo gukora kuri subscribe urabizi ko hari akantu kakazogera hafi aho ngaho, ushobora rero kuba wagakanda. Hanyuma rero iyo umaze kugakanda, iyo tumaze gutereka inkuru kuri channel, ubu wa mbere mu kuba wabona inkuru zacu ku buryo bwihuse cyane. Hanyuma rero ukajya umenya byinshi bigiye bitandukanye mu bigenda bigarukwaho aho isi igeze ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Rero ukagenda ubikurikirana kuri channel ya M24 TV rero mu buryo bworoheye kandi bwihuse, bigufashijwemo cyangwa se bifashijwemo rero nuko uba wakoze kuri subscribe ndetse ubananyeganyije akazogera n'amasegonda rero make cyane. Ntabwo ndi bubatindire, haza nkuramburira byinshi bigiye bitandukanye rero ku bijyanye n'iyo nkuru y'impanuka, ariko akaba ari impanuka yasize rero umukozi wa RIB yitabye Imana. Ndagaruka rero nyuma y'ako karuhuko, nimujye kure rero. Bahaye ikaze mwese, nanababwira ngo iyi ni M24 TV. Nimujye kure, ndaje nyuma y'ako karuhuko. Uyu mukozi rero ngo wa RIB bivuga ko yagonzwe n'ikamyo. Amazina ye rero akaba yitwa Mugunga Yves, ngo yagonzwe rero n'ikamyo yo muri Kenya rero yabuze feri ahagana saa 15:15 kuri uyu wa gatatu rero ku itariki 2 z'ukwakira umwaka wa 2019, ubwo rero yarari mu kazi kuri sitasiyo ya Gisenyi. Akaba rero ariho iyo modoka rwose yamugongeye, hari rero kuri sitasiyo ya Gisenyi. Imodoka ikaba yabuze feri. Ikamyo rero yo muri Kenya yacitse rero feri yagonze umukozi wa RIB wakoraga kuri sitasiyo ya Gisenyi ubwo yari kuri moto muri iki gitondo rero cyo kuri wa gatatu. Ababonye impanuka rero iba babwiye ikinyamakuru Umuseke ko uyu mukozi wa RIB yari kuri moto, iyi kamyo rero ize yiruka cyane imunyura hejuru ahita apfa, naho yisenura nayo rero ihita yisenura hasi, umushoferi wayo arakomereka. Rero akaba ari ibyagiye bigarukwaho, ngibyo rero akaba ari ibyagiye bigarukwaho. Ngira ngo urimo urayibona ikamyo aho irambaraye hariya rero nyuma yo kugonga uyu mukozi wa RIB, ikaba nayo se yikubita hasi, hanyuma rero iza guhita isandara. Impanuka rero yabereye mu mudugudu wa Gikarane, akagari ka Nengo, umurenge wa Gisenyi. Ikamyo rero ikaba ifite plaque cyangwa se plate number, ibiranga rero ikinyabiziga ni ZB 74 rero 23, yari itwawe n'umushoferi witwa Edward Kipilimo. Ipakiye rero gravier yavaga muri Kenya yerekeza i Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi rero wa RIB, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, amwita Mbabazi Modeste, yemereye Umuseke ko hari umukozi wa RIB wishwe n'impanuka y'ikamyo mu karere ka Rubavu. Ibyo ngibyo rero akaba ari byo uyu mugabo yemereye ikinyamakuru Umuseke ku bijyanye rero n'iyi mpanuka yabaye, ariko akaba ari impanuka yahitanye umwe mu bakozi ba RIB rero bakorera hariya mu karere ka Rubavu. Twavuga tuti rero nabona abashoferi mujye mugenda neza mwitonze. Ikindi kandi rero mujya mukoresha control technique kugira ngo umenye uko ibinyabiziga byanyu bihagaze. Sarubwo rero usanga ikinyabiziga kiri mu muhanda nta control gifite, cyangwa rero iyo gifite ishaje
bikaba ngombwa rero ko hari abantu bamwe na bamwe bagenda bakwepana n'inzego z'umutekano wo mu muhanda kubera ko rero ibinyabiziga byabo nta control biba bifite. Ibi ngibi rero bishobora kuba byateza impanuka zo mu muhanda. Ni bimwe rero mu byo polisi ikomeza kugenda yamagana ku bantu abo ari bo bose bakoresha umuhanda ariko bagakoresha imodoka zidafite impushya cyangwa se zidafite ubuziranenge ku bijyanye rero no kuba zagendera mu muhanda. Hari imodoka ibishaje ariko nyirayo rero akumva ko rero imodoka akiri nzima kandi imodoka akomeza cyangwa se yakomeza kuyikoresha mu muhanda, ariko burya gukoresha ikinyabiziga gishaje, ikinyabiziga kandi kidafite control, niko ubuteza ibyago byinshi mu muhanda ndetse bikaba byanakuviramo nawe kuba wakora impanuka. Muri iyi minsi rero hamaze iminsi hagezweho gahunda ya polisi y'igihugu, akaba rero ari gahunda yiswe Gerayo Amahoro. Mu ngendo izo arizo zose abantu bakora rero, baba abagenzi bakora ingendo mu mabisi agiye atandukanye no mu modoka zabo bwite, yaba ndetse n'abandi bose. Ubwo ndavuga ku ruhande rw'abashoferi batwara abo bagenzi, nyabona rero mujye mutwara abagenzi mwitonze. Impanuka rero ni kimwe mu bintu bishobora kuba byakwangiza ubuzima bw'ikiremwa muntu. Impanuka ishobora kutakwica ariko ikaba yagusigira ubundi bumuga bushobora rero kuza kugiraho ingaruka ubuzima bwawe bwose. Ni byiza rero ko twirinda impanuka, tukayirinda abo dutwaye, tukayirinda natwe ubwacu abatwaye. Ubwo ndavuga rero ku ruhande rw'abashoferi. Ntabwo ntwaye imodoka ariko ndimo ndabivuga kubera ko nzi ko bikunda kubaho muri rusange. Hanyuma rero ni impanuka yabaye kurikira izindi mpanuka nyinshi mwagiye mwumva rero zagiye zibangira ngo minsi ashize nakugejeje inkuru yabereye rero, akaba ari impanuka yabereye hariya mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo. Rero ni impanuka ya bisi yari itwaye abaririmbyi bavaga rero mu mujyi wa Kigali bagiye kuririmba hara mu ntara y'Amajyepfo, hanyuma rero iza gukora impanuka barakomereka ku buryo bukomeye cyane. Hanyuma rero ndetse na vice president wa Korali aza guhita yitaba Imana. Uyu mwaka kandi mu karere ka Karongi habereye indi mpanuka, akaba ari impanuka ya kwasiteri yabaye hanyuma abantu baza gupfa kabisa ku buryo bukomeye cyane hariya rero mu karere ka Karongi, aho byavuzwe ko rero umushoferi ngo nawe wari utwaye iyi kwasiteri yari afite umunaniro ukabije cyane, kubera ko mu bushakashatsi cyangwa se mu isuzuma ryakozwe ku bijyanye rero n'iyi modoka basanze nta muvuduko wo hejuru yari ifite, ariko rero wari uyitwaye we kubera ko yari afite ikibazo cy'umunaniro. Akaba ari bimwe rero mu byateje iyo mpanuka y'imodoka rero yabaye hariya mu karere ka Karongi. Polisi y'igihugu rero ikomeza ishishikariza abashoferi cyane cyane rero batwara imodoka nanone kujya bafata umwanya bakaruhuka. Kuruhuka burya ni kimwe mu bintu bishobora kuba byagufasha bikanakurinda umunaniro. Umunaniro rero abantu nk'uyu nguyu amenshi cyane cyane abantu batwara imodoka nk'izi ngizi usanga bakora igihe kinini bataruhuka. Usanga ikamyo nk'ingi rero ivuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ije Kigali cyangwa se ivuye n'ahandi igenze n'amajoro ariko umushoferi wayo we ataruhuka. Ibi ngibi nabyo rero bishobora kuba ari bimwe mu byateza impanuka. Ndimo ndakubwira rero ku bijyanye n'impanuka n'ubundi yabereye hara mu karere ka Rubavu, hanyuma iza guhita ihitana umukozi urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha nguwo akaba yitwa Mugunga Yves, nk'uko rero byamaze gutangazwa ko amazina ye ariko yitwa ku bijyanye rero n'uyu mugabo. Ngira ngo rero iyi mpanuka ikaba yabaye ahagana saa 1:15 rero kuri uyu wa gatatu mu gitondo. Urumva ko harakiri kare cyane rero akaba aribwo iyi mpanuka yabaye. Ni ikamyo rero ifite plaque yo mu gihugu cya Kenya, akaba rero ari ikamyo yavaga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iza hano mu Rwanda. Akaba rero yavaga kuri Kenya yerekeza i Goma ho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo rero nakubwiye plate number z'iyi kamyo, ubwira ko rero ari izi B7423. Izo ngizo rero nizo plate number zayo ku bijyanye rero n'ikamyo yakoze impanuka. Reka rero tubifurize komeza kugira ibihe byiza, tubabwira ngo rero inkuru zacu kuri M24 TV nakagaruka. Tubifurize rero gukomeza kugira amahoro ya Nyagasani ndetse no gukomeza kubana natwe no mu zindi nkuru turimo turagenda tubategurira. Niba utarakora subscribe rero wayikora, ikindi kandi niba utaranyeganyeza akazogera rero waba wa mbere mu kuba wagakoraho, hanyuma rero ukajya ubona inkuru zacu 5 kuri 5.
kubona inkuru zacu rero mu buryo bwiza cyangwa se mu buryo bwihuse, nuko rero uba wakoze ibyo byose umaze kuvuga haruguru, hanyuma rero amategeko n'amabwiriza bigakurikizwa, inkuru zacu ukazibona 5 kuri 5 kuri M24 TV. Reka mbashimire rero, bifurize kunogerwa n'izindi nkuru turimo turagenda tubategurira. Inkuru zo zirahari ku bwinshi, rero dusabwa kuba wakora nuko utava kuri M24 TV, ahubwo rero waguma kuri channel ukagenda ubona byinshi bitandukanye rero mu byo tuba turimo turagenda tubategura. Reka mbashimire, mbifurize gukomeza kunogerwa n'inkuru zacu. Inkuru zacu rero zitaha, reka mbabwire ngo inkuru kuri M24 TV nakagaruka, mukomeze kugira ibihe byiza.